Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Hill State People's Democratic Party Youth Wing Central Body lingba Presiden ba korbar langs Imli haran kadus sekretari ba pensyai Joel Dekar hakurwa kubor bala pa so menteri rangba kejela kala penpau kejing persya halor kejing temu ban penlong ya ke rally jong ke gau swatch Stafana Bharat Yatra haga arteri urisau arajar arpusau haga jenla Meghalaya. Nakaliang kaseng kala penpau ru kejing smutho halor kejing yada badru kejing manbha jong ki merat baru ke khuj ke suba Henry lingba kejing persyang ban penlong ya gani ke rally kan wan ra ya kejing sngo ya per jingmut bat ke ban penmi penban kejing ya pet khmat baru kejing penthot ya ke imlang ke salang kumbalatip bagani ke yatra ke kampen le jingmut ha ke ban ajing yada ya ki masi baru ban pendu ya kejing temu ban bamdo masi ke bala wan wan ra kejing sngo ya per jat benreu bat ke huri hura ke ba klem kun ke HSPDP kala ongru bakani ke buj sianti jong ke kinhun gau raksak ke bajumulin man kenshot bat penshit yiki mat ki ban wanra ya kejinya pat ya pra baru ban penlong mat san berthei nakaliang ke seng HSPDP kala kintu ya ke sorkar bakan smukhia ha ke bede bakani ke senjam jong ke jing temu ban penlong ya ke yatra da ke bakan taj sisendon namar kani kan wanra ya ke jingbom sngo tenat baru kan pentlot yiki bor jong ke ai di nakaliang jongi ka parti HSPDP Youth Wing Central Budi mentakas ni ngelawan ban submit ya ke city ke office dung CM nak benta ke kam ke lewi mahaginik sni ke adak no kajingwan jong itu ki grup kiba ai keteng ki gau raksak grup kiba wan aba nak benta ban kriya karali ka arterik jong prai Oktober razar sau ini isibun ki AK bar pa kiba pai bang kelas dang ban persya ya kan ni bat hakajing i jong hidup punjut kalian jong parti HSPDP Youth Wing Central Body ni las ngudai si charge kadai bayar kan ni kajingwan ka jongki kapan pau bakadon ere salendat nak kapata kajing le jongki banwan le ya kan ni ka gau swatch Stafana Bharat Yatra ani ki biong yatra ban persya ban bam ni ketido masih ada kajing semua tu ka jongi pada long bagi pajba ka jongi don nak hok agamon ka jongki don nak hok kajing je ka jongki bagi im katung ka constitution dari India ba nakalinga jongi itu pumju ni kersan ni giwe di perlok di balaya pha ni kajing persa bat nakalinga jongi ka Yudwing itu pumju juga HSPDP ni kerpat ya CM da kumno homdai ban island ban I permission nak bantaka ni kasni bakin le ya ketika yatra namal ni hidup pumju da kumakiwi state nakalan ke jongi nakalan bakasorkar nakalan le direct bakasorkar hi lakang persya banne kali namak suku ba ya kan ni lada on island kan don be kanu de kandung kajing kulmar lani kajing sedang nak benta banem pendon kajing songsuk songsungan jong pai ba songsungan di akbd perminta kasih layawan banar na presiden baris secretary lawan submit po office jong CM ho CM mumdon minta kasih nama don kam syabar ring lai kendu ya kinokle jong ki po office badina submit yang ni but hakarmen skam mana kalian jong CM hidup menuju bonsin bad kiai kan ni bat na kerpat hidup kumju ya baro ki minister ki MLA ki minister ki jongi bagi dia benyang persya ya kan ni bagi dia berkesan ya kan ni kajing persya jong pai ba jong hidup kumju bat na kali jongi ni ya wari pi pai ba hidup kumju ni ndai ban island ya ginu ki beri mana ba jong jalla melon tuklar ya ki kami kamsang ki jongi habang itu bengi im kan ya jalla jongi ada ka yeng ka bangi long sekolah ka bangi im ya bam ya mane nget ni dan kajinget warok ni dan kajinget Henry ya kata kajinget juki we pada banwan pentenru no harendang jungi kinong pai ba ngong snong kibom don ya kata kajinget kalong ka ba bom sultanan bat bangimla ban priang du dalele titang kini